karakagegera none ka prefe kari karanyirukanye kazi ko ngo ntazabona akazi namaze kubona akazi ko kwigisha isomero abanyeshuri nigengaho ngomba kubigisha pakabafasha ahubwo ndi kubona bazindutse bahantanze mwaramutse yego prof ngari prof arakese prof we none rero tumaze iminsi turi kubarekirita mwese twigane iki isomero. What? Buri muntu agomba guhitamo ibyo umwigisha. Ncewe nigiye mu Bushinwa icyangombwa byanjye ndabifite. Ntabwo ndi kubigisha ibintu byo gutoragura. Iki cyangombwa cyanje. Niki ni cyanje iyi ni cyangombwa cyo kuri university kuri kaminuza. Nize ndara ntabwo nize nta. Kubigisha buri ntabwo ibyo kumwigisha. Kambere kuri wowe. Tukwigisha ikisha. Ngiye kwigishwa kuresha mu Cyongereza. What? Kuresha sha. Kabatongozi bituma tukabyegeza hino sha. Ndabikwigisha sha. Mu Cyongereza. Ucyara kunzutse ngenda bikwigisha. Cyane nukigenda gusuzanya. Wowe tukwigisha iki? Jewe gutegeka mu Gifaransa. Gutegeka mu Gifaransa. Yego. Wowe tukwigisha iki? Jewe nukunyigisha gutukana mu Gifaransa. No. Shiki. Prof byoranyigisha kubara mu Gifaransa ko ndabuzi kubara imibare zarangubanye. Kiwerewere. Sha. Wewe kuri iki cyawuno nawe wibye byuyu nuyu ariga umubare. Nuyu ariga iki? Tugiye Tangira prof. Gutangira. Wewe waje twigisha iki? Kuresha mu Cyongereza. Tugiye gutangira nuwavuze gutukana mu Gifaransa. Uzotukana muri Kiswahili guca. Gutukana mu France. Ukeneye gutuka umuntu mu France akuvuga ngo Kirifufu tombe maître. Subiramo. Kirifufu tombe metele. Aho mwese muravugira rimwe ubusobanuro. Kirifufu tombe maître birasobanuye murukumva? Yego. Igicucu gitsinze mwarimu. Musubiramo mwese. Igicucu gitsinze mwarimu. Turashize. Kumva uzabifata. Curako igisigaye wampaye vanti. Urazana gandi turakomezaho n'ibindi byo gutukana byinshi. Uwa turigisha marina ngire gute. Umubare ngiye kukwigisha ni de. Kagira gute. De plus de fois de qui est égal à combien? Igisubizo ni qui est égal à combien? Mu Bushinwa twariza rega. Ntawe nagiye kwigukina. Mugiye gusubira muri nka mwese. Ntabwo ari uno wenyine. De murasubira mu mwese murukumva? Mubifate. Atagirwa ngo ntari gufata. Kamwambe kose. Qui de plus de est égal à combien fois combien qui est égal à combien? Musubira rimwe. De plus de est égal à combien fois combien plus combien qui est égal à combien? Igisubizo niko de. Ndabigisha manda mu mwanzuro komeza. Ndabigisha. Tugiye kurinda aho tugiye ni mamurekesho bamanika amaboko. Ijambo utereka mu Cyongereza. Ijambo bami ukamuzana mu mutima ukamuresha. Ubwo byango ayi mukundiri you. What? Bisobanuye nansubiremo kwanza. Ayi musubiremo mwese uranta kumva ijwi rye mu ngufu. Musubiremo mwese numve. Ayi mukundiri you. Bisobanuye ngo ndagukunda. Yamaye nka kizero. Umutoma gukinyejana. Ugire rimwe bisobanuye ndagukunda. Byanyu simunyuzwe. Ejo burangomba kubazana nkabamenamo ibindi. Umutwe gurimo byinshi. Umutwe umenamo ibindi. Umenamo ibindi.
aka kana nakikisha kakaba karekare kakaba no gukura nawe kumera n'ibindi ukamenya ko utari kurihira ubusa ukamenya ko utari kurihira ubusa busa uwo twakwigisha gutegeka ni umuyobozi no kumuha icyubahiro umuyobozi mu byahiro byawe haguruka umuyobozi rero twakwigisha gutegeka mu gifaransa Rwanda bw'amagambo usubiremo tujyanirana tukumvikana umuyobozi Yego. icyubahiro cyawe Je. Dia Dia. Ila Ila. Ela Nous avons Nous avons. Vous avez Vous avez. Irizo Samagango Irizo. Ari gucumutegeka ifata samagango Irizo. Ezo Erezo. Icara ubusobanuro sasa ujaje vuga ngo je amagambo kambere ujaje yavuga ke ngo ubusobanuro Yego. tangira uvuga amagambo kambere ngo ubusobanuro Je. urava ukajaje What? Dia. bisobanuye igwanyu nihe Ila. isko ninde Ela. uko ninde Nous avons. mwapfuye iki Vous avez. ndabakiza Irizo. ndabakishije Erezo. uzogere ushwana sinje mwarimu ubivuze uzogere rero bino ndakize kuno munsi ubutaha tuziga umuyobozi ugomba kubabera icyitegererezo ukazana amafaranga mbere yawe uri umuyobozi ugomba kuzana amafaranga mu byubahiro byawe ukazana amafaranga mu bushinwa nigiye aga amashuri gatuzumye nigiye mu bushinwa nigiye mu bushinwa mvuye mu buyapani Hano ari umusitari. Ako profe Kwishura za wanatwambara visa na za sakuranze mu reservance. mutwe. wewe Isoko ya club. ifite n'amaso sha Jesus is kaba mfite amaso hano kaba mfite agandaha kaba mfite agandaha nta munyeshuri wambeshe murumva shanira amahoro y'Imana tuzasubira ubundi munsi Yego profe. Iweho. Ni njyewe Nawe ni njyewe bavuze ni njyewe